Kubor nakaslem jong unong san hima. Kiraitli gidor barshnong jokamaulai lembat UMDC kamalai constituency bentar kasngi kilale ikindo yu menteri ketenat klau u James Sangma harlor laitli kimat kibakong san kaba kishnong kidawa kawina kimat kiba kini kishnong kidawa kelong banbu basketball court banna kaliang kishnong maulai modot baki kala dawa ban kelai kawi ka klau sarkar hakatika jaka batsnano da children's park kenang bagi kena kinyo benelak kai nakaliak kishnong mauro keladawan u menteri mensya ikipat ba banyaling ba ka klau sarkar kaba kijiat berbor hendre menta kilasa khang banyat nakaliang u MDC ka maulai ba tebor lang pathaw ulaket pat u menteri ban pet lam kini jing e kiba kipat ba ke kendo nakaliang u James ulakular ban pet banya halor kini kimat jing dawa kiba kini kishnong kiban pinsngau syau ni na likely ki darwashnang ni wani kandu yo forest minister Sir James sama hani idan naka iramashnang po kashnang mola mirapaki idan iramashnang po mola kumuri mangidan iramashnang astan iramashnang po mola moro kidkhat jogsen samla isang kme gibewan lang report na uta personal likely ki jingna kampok samla kebenengkong ikwa ban ikran yu minister ban oyu forest minister ban kapar yu habade kencing tubu tu forest department dia kaba kilate mentai helpa untuk mulai buri kencing tubu jumi kolong ba kencingwan kapar yu kolong ban island bagi tu parking space kepada untuk helpa yang pelang atat kumka kom basketball court nomor ba pi pemulan tangilong ham sokia hendak ikon samlan nomor pun kon samlan jumi hakacing bambit pembiang ki lama pak jing snail kalau lagi lah penlong ni untuk kacaka parking bagi sinamta kam basketball court kan long kajing harap ikon samla ban yo por ban yo ban elekai amde tang ban yo elekai kin yo ban sei sak ikon jom kiru kanang bakila ban temen kam sekemat de nang ta ka pede baka pungui apa de pak kesang ber baki pak kadang kowe ka farslan nang tui berit ni kwa ya first department ban kelai ka community kom children park mo ya ka pun kena ki berit patri kuir kila ban penan kam itu ceka ban yo ban pelupor nam tak tu nak ta ka jingba jong ka ni ka kini ki kon samla ba ki ki bedon betalang kapalai pagi wan nam tak somoro ni sam ki khnya kadang doi galinti ka pa kinong snong moro dong kti kila penan kam itu kenti aslam ha banyan nakalinti khap borda mak forest bat ka dongkti tenre kini sipat ni bak forest department ka stang mangkhang kalinti ka bala penan kam de nong sonong aslam ma tingon karpat di minister ba aila ikinong sonong jut kan dong bakin penan kam itu kalinti namar kejingwan jungi kalau bangi pan ni kecaka nak forest ni aila ini bangin penan kam itu kalinti banyan ka caka kan de bicara ke forest tamangin penan kam ni kinong sonong karang makan pelet pensuk ikinong le jaman bakam tam dan kepang stom le ka jinjar bahan maklong sedien nak khamat kala jinjar gidan ki ying bala long markham tiwan karpat forest minister pelak itu nak kalian jung minister long ban sekren ni officer forest ban kalian jung ak nomi khamar kan sim khia gane ban nang ni kendu se forest officer ban ekren kram kan pen yo e jing sup en kinong sonong di badan markhap tu forest dan kalian jungi di kumpulan ni kalau kini di youth samla mo pun nak menang banyak ile kai basketball dan juga por kalau khantam lagi por mo bagi kuat youth ban di ban lain kini di saya kini di social activities mo ada nak kita tahu bah nak kalian ka komite yang berbar kenam ikwa bah itu kita jong forest ia kadang parking space mo dan juga por pat bagi construct basketball court kanang bagi youths na po mulai pemberi kan yo